Siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Uthi ubaba uZonda ngichazela abangaziyo ukuthi yini insika. So sike assume ukuthi abantu bayazi insika kanti vele abazalelwanga emakhaya abayazi insika umthetho wayo. Now indlu yesintu yakhiwa qede bese la esenta la khona kubekwe ugodo olukhulu oluzophasa indlu bese kuthi zonke intingo lezi ziyonamathela kuyona intingo zendlu zishawe nezinye ke bese ke uphahla malibekwa ukhethe lushayelwe phezukwana indlu ke noma kungaqhamuka imithi yeyiwisa insika ishoniswa phansi ejule bese around insika le kufakwe isiqunga kufakwe isituli kona lomhlabathi uthathwa ku-ant hill othathwa amagqumeni lawa elokhuzana either amatsheketshe noma awemihlwa bese sibekwa khona bese siyaqhula sicwebezele siqine lapha bese ke insika ke le kuba yona now around insika le ikakhulukazi makuzoba yindlu ezosebenza njengekhishi yokuphekela yila kubekwa khona umlilo ke umlilo lo ngesikhathi uvutha intuthu yawo idlula lapha esikoleni iqinisa even more insika such that imihlo ayizikwazi ukudla ngoba unuka intuthu hamba kanjalo ke indaba yensika yendlu. Amen. Asifundeke bazalwane. Siyakhumbula ukuthi during the course of the week sike safunda incwadi yabaseGalatia specifically sibheke chapter 5 bese ufunda lokho kunye sikukhulumile besenze background ukuthi si-understand kahle mase sifika la chapter 5 sase siyafunda ke sashiya endleleni ngoba sithembile ukuthi mhlambe Friday soqedela hayi ke kwasuka iguruguru ke zabakhona emgaqweni kwasuka uthuli lwezichwe kwashimililo nani mangithi ngiyabuza bathi nje kunjani lapho na bathi abanye hayi sekuthulile amaphoyisa sithi hayi kwaqala phansi ngavela ngabona ukuthi hayi ngizochitha isikhathi mangithi ngiyeza kodwa aim yami ukuthi ngiqedele le ndawana safunda iportion eqaleni sase sishiye landelayo sizongena kuyona ke njengamanje kodwa uzofunda ngizocela ukuthi angifundele Galatians chapter 5 afunda u16 no17 wait afunda u16 no17 abese eyadlula ayelapha ku22 ayifunde leyo 22 azayofika kuverse 26 Jesu Kristu ulithembalethu nokuthula Jesu Kristu ulithembalethu nokuthula
Wantengezi sizolo sisho kancane nje sithi wantengezi incinde amantengezi kodwa intengezi olibheka ezulwini hayi lwabantu akafundeko setholile. Kepha ngithi hambani ngomoya khona aniyokufeza izinkanuko zenyama, ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho, kepha imisebenzi yenyama isobala. Awumeke ngasemsebenzini sisi vele uqala ku-20 isithelo 22 ubheke pardon. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. 24 Kepha abakuKristu Jesu babethele 24 Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokukuheka nezinkanuko. Siyabonga Baba wethu onamandla wonke, izwi lakho leli uNkulunkulu wethu onamandla wonke liyadala okungekho kusisilo lakho kusamile phambi kwethu, silamukele ngenhliziyo evumileyo. Amen. Bathandekayo, le text isifunda kuyona le chapter izama ukufakaza ukuthi umuntu kaNkulunkulu nomuntu nje general ikakhulukazi kaNkulunkulu unama elements amabili alabuye, unenyama unomoya. Inyama ilesiyibonayo nemisebenzi yonke athe uApostle Paul la ebabhalela wathi imisebenzi yayo isobala, imisebenzi yayo wasuyayibhala wenzela ukuthi uApostle Paul mebhala alikhuthaze leli bandla laseGalatia ngoba liyamthanda uNkulunkulu, liyamazi, kodwa kunezinto zenyama ezisebandleni. By the way, ubhalela ibandla, abhaleli abantu nje sasana. Now, okusho ukuthi njengoba besenkonzweni nje ngifuna ukulinganisa, ngilinganise ngomuntu ojimayo. Umuntu ojimayo usuke efuna ukuthi asuse abe fit, bekhona amafutha athile awehlisayo for health reasons ukuze abe fit. Now into ayenzayo ke ukuthi uba ne-tape measure, abe ne-bathroom scale, agibele ku-bathroom scale a-check i-weight yakhe ukuthi iyehla yini njengakuthandayo. Qala azimeje kuqala engakaqali ukujima ukuthi ngiwu-90, abese thatha i-tape measure asukezisa la aqale lo 6 months wakhe ukuthi ungakanani, uyama-centimeters amangaki, ajima ayogibela esikalini abone ukuthi khona yini ama-kilograms ehlayo, khona yini inyama esinciphayo lapha ke. By the same token, nomuntu kaKristu ubekelwe isikeli sakhe sokuthi ayibuka ukuthi umzalwane wenyama yini noma umzalwane womoya yini, abona ngayo ukuthi usenyameni yini na, imisebenzi yenyama. Imisebenzi makusekhona lezi zinto kuye akavela abona hayi angijime ngiqinisa kakalungi, ngoba ngisathanda ukuphinga kodwa ngiyumzalwane hayi angakalungi, ngiyathakatha. Lalela abathakathi abathembeke kabi bagqoke i-uniform yesonto kanti bafihle lokhu ayikhona. Umzalwane yena-ke akafihli nge-uniform yesonto, akafihli ngalutho, ubamba ukusho kwezwi lenkosi elithi imisebenzi yenyama le elithi iBhayibheli ngeke bambone uNkulunkulu abahamba ngale misebenzi. Lento isho ukuthi gibela esikalini usikale uthi uma uzibona
usenayo yini inzondo? Do you have hatred? Mawunenzondo imisebenzi yenyama. Lithi iBhayibheli mawunjalo ngeke umbone uNkulunkulu. Nongamkhonza udumisa ubheke kodwa umunali imisebenzi enye imisebenzi usazonda. Now listen. Akekho umuntu oyisilima. Mhlawumbe bakhona akabayilima. Kodwa akekho umuntu ovela sisuke nje kuseni athi ngizovuka ekuseni ngiyodumba usibani ngimzonde. Kusho khona into etriggerisha inzondo lakuyena. Khona into amenze yona. Khona into ayikhulumile ebanga ukuthi angaphatheki kahle bese kuhlanganisa isigaxa sengqondo lapha phakathi kwakhe. Makusasele leso sigaxa umsebenzi wenyama. Umsebenzi wenyama wonke lowo. Regardless ukuthi ukwenzeni, umqalile noma uyena uqala. Khona into vela nje angiqali muntu nje. Ilungena abaqali kodwa bomthinti inyama. Umsebenzi wenyama. Awuthi ukumthinta nje imisebenzi yenyama yonke le. Yiko lokho esithi ukufundisa ngakho ukuthi ungabi senyameni. Indawo esiyifundile lapha yana evesini esiqale ngalo yilele lithi hambani ngomoya ukuze ninganelisi. Don't gratify the desires of the flesh. Umusazonda, that is desire of the flesh. Amen. I desire ithi ngokungenzekayo ufuna angazi ukuthi ngubani. Yes. Funeka angazi ngubani. Kodwa umuntu osemoyeni uvela lingisa uJesu. Uyazi ngalesi sikhathi besamthuka, ngalesi sikhathi bemfela ngamandla. Wathi baba bathe uyabona phambeleka kanjani? Baba bathethelele. uNkulunkulu bemthithe ngesandla zabo. Bambethele esiphambanweni. Kodwa ngoba uyazi inzondo ingumsebenzi wenyama. Wathi angibale ngifundisa abanye kwenziwa nje umthetho wakhe. Imisebenzi yenyama iyabalekela. Ibalekelwa kanje, ibalekelwa kanje. Awusho ukuthi kuze kufike into eshoyo. Cha, ngeke ifike into eshoyo. uSathana akayivumeli into eshoyo ukuthi ifike. Hayi, mawulinda into eshoyo olinda uzufa ngeke ifike into. Kodwa abanye abantu kuthiwa usindiswa nganomthathu ngeJesu. Athi ngilinde into ezosho. Cha, ngeke ifike nje into ezosho. Wena into eshoyo. Wena. Now, listen to the Bible. Imisebenzi yenyama, actions. We should you action. Wena wenza lezi zinto. uSathane uqashe ngemuva usebenza. Awukaze nibone labantu abenza ama puppets ukuthi basithatha bafese isandla singena ubona isandla sithi yazi yakhuluma nathi puppet kanti akusiuye isandla. NoSathane ufaka isandla emntwini kuze bese ngathi uye kanti uSathane uyazonda usebenzisa wena njengethuluzi. Uyena ongemva wayo ke naye nje bazonda uNkulunkulu kanje nawe uba ukuthi uzonde njengaye ulahlekelwe yiloko kwamlahlekelayo naye ngenxa yalokho. Siyahambisana kodwa class. Yes, siyafundisa ukuthi ubuzalwane yini. Ubuzalwane ukuthi ube nejoy. Ube nani nokujabula. Ingekho into ejabulisayo. Ingekho. Umenzele okuhle umuntu ekwenzele okubi yena. Ukwenze phambi kwabantu lokho kubi baze bambona nangekwenza kuwena. Kodwa ngamanye amazwi ushumayela nathi labantu ababukayo ukuthi athi umuntu ngeke mina benze nje benza. Bona-ke babesho njalo abantu ukuthi usuphumile enyameni. Ngoba inyama ithi ngizokwenza njani? Ngizomncamisa. Kusho inyama ithi ngizomncamisa. Amen. How listen. Khona abantu abathakathayo. Bathakatheka mnandi, uthatha mnandi. Yazi uthatha mnandi. Uthatha mnandi ukuthi ahambe aye ebantwini ababonayo nabantu athi angimazi lo muntu ongenza nje. Ngicela ukuthi nikuphindisele emuva lokho akade kwenze kuye. Boomerang akade kushaya kuza kumina uphindele kuye sekugula manje. Angithi nawe uzokufa nje uzokufa usubulele umsebenzi yenyama. Yabona mase ngidecide lona ukuthi angifuni ukubingelela. Angifuni ukuhlekisa nokuhlekisa.
usathane okumini ungafuni ukukuhlekisa. Hayi, akafuni ukuhlekisa. No. Hayi, usathane wenza kanjalo. Yini indaba na? Wenzela kube khona lesasigaxa esobaba mase kuthiwa siyangena embusweni wezulu sifike lesigaxa sibe ngaka phambi kwami singenzeke izibonele nami hayi angifanele ukungena. Kungasho umuntu ukuthi angifanele ukungena. Ngizibone nami ngalokho ukuthi angifanele ukungena. Ile imisebenzi ke yenyama ekhona. Abese khuluma ngeDiscord. Uyabona iDiscord sisebenzisa ekwayeni sithi ayabhimba amanothi ekwaya awahlangani Discord akuzwani uma kukhona ukwalana kukhona iDiscord. Imvama umuntu lodala bekhona iDiscord. Onobona ukuthi mina nawe licwalo sikhuluma kahle simnandi. Abese zothi uyamazi kahle lo muntu ohlekisa unje afaka upoison kimina against you. Usuyabona uxakeka ukuthi hawo nami masengidlule session isithunywa sashalaza. Kuthi sashalaza isithunywa. Kanti sekukhona umuntu odala iDiscord. Uyabona ngisengedwa mina kulesono sani na sokuthi ngiyashalaza. Athi mebuza ukuthola kwenze njani ngithi akhona sengiqamba amanga nje already sengithela usawuthi manje ngithele aromatic lokuvela sekonakele ngiyakunandisa even more ngokuthi ngithi akukholwa ukuthi kanti akube kukhona. Kanti lithi iBhayibheli bonke abanethemba lokuthi uyabona enze njani abasho ukuthi akukho nix ibingaki nix kuthiwa akukho nix. Amen. Discord. Hayi ke yabona le isifo sabazalwane. Jealousy. Umona uthi awudiki ukuthi kuze bekhona into omenzela umuntu uyafisa sengathi lento enhlo iyona ngathi mina engabe ngiyona. Ufisa sengathi lokho kuhlonyonywa ngakho kungawe yena uyimpukane ethi ngikuthanathi imhlophe vele kuhlala impukane akasekho umuntu ongafisa ukudlalela ikhekhe sehlalwe impukane alimnandi limnandi sesikulela hlalwe impukane. Unjalo umuntu ojealous uyabona ukuthi anqela ukukutshela nje ukuthi hey waze wenza kahle, hey waze waqoka kahle, hey waze wamuhle, hey uyazi uyangibusisa avela nje lesi sicefe siwubani lokuthi khifi uyathandaza njalo kodwa uthi khifi uthandaza kuvuleka izulu athi uthi khifi yini na jealous na wazi kahle kamhlophe lapha na usenyameni. Amen. Nansi ibhaliwe njengemsebenzi yenyama ijealous. Hayibo khona ukwahlukana factions ukuhlukana amaqembu ahlukana bemabili kube khona abakho nabakabafani bakho noma ngabe ukulaba abenza kahle wena faction usumubi ngenxa yokuthi usudivide ibala wadivide ifamily ithi mezohlanganeza umhlangano wakho kwazi uthase emabili amaqembu khona la noma ngakhuluma into yakha kanjani lo muntu ngoba ngeke eqembini lakho faction Jesus. athi uyabeka umuntu abeka athi ngeze uyabeka ngeze nje uyabeka kodwa jealous sudala ukwahlukana awusafuni ukubetray lo okufaka umoya. Yabona amaphona ufaka umoya awufuni ukumdisappoint ufuna ukuhamba naye noma sesokweni ke okuphelezela kubambe ngegama uyongena naye sokweni ubanga ini na umona kube khona lento ukuxokozela kuyimisebenzi yenyama ukuxokozela ukuhomzela uyaxokozela ukuxokozela niyalibona leli eldele usibanibani niyabona kodwa nokuthi akathi mekhuluma nje sivele sithule akathi methi singasho ukuthi amen akathi methi shayisa ngathi akakhuluma umuntu siyibhekele phansi uxoxaxoxecelele siyini kodwa siyabazalwane
sidala uhome nokuxokozela ebandleni. Lalela, uyazi ke ukuxokozisa uyiphatha kwakho nje uyaxokozisa. Ungayiphathi ngendlela eclean efanele ini umzalwane, efanele inkonzo, efanelelana. Udala uhome ukuthi nje sithi sikumisile la kube khona abantu amen babe babili phela abanye bathi sabaye bekhulula phansi sabe samenisisa nje sabe samenisisa yophinda indaba na wena dala ukuthi asixokozele ngempilo yakho impilo yakho iyaxokozelisa iba ukuthi sihleke enkonzweni asithandi ukuhleka kodwa kuyahlebeka makonto ehlebisa kuyahlebeka ungasujele wefike sesibini yasithela sabamnyama hayi sihlebe into ehlebisayo uyahlebisa kodwa ngesona class udala ukuthi sifokozele siba ngumsindo sidivide ngephakathi shona lapha nakapha njalo amen emsakazi yenyama hayi phela seklasini siyafunda masifunda senzela ukuthi uma ukwenza lokho ukubalekele ngokwemisebenzi yenyama uma ungakakwenzi ungaqali ngisho nokuqala ngoba uyazi yini lena imisebenzi yenyama sihlekise nje sonke kube mnandi kodwa usihlekise ngenhliziyo yapho uma kunento engahlekise la kuwena ngithi mzalwane angize ngifuna ukuhleka kodwa nansi lento ikuye bakuthi ungahleki kwazi nawe ukuthi yeke lento bakuthi ungahleki yeke nje into bakuthi ungahleki ngitshela hayi uyaxokozelisa isithunywa siyabaleka siyachasha isithunywa mangibona wena nje isithunywa inele ngikhumbule nje ukuthi ngicabanga ukuthi nokuthi sibaleke isithunywa ngoba siyabaleka isithunywa yabona isithunywa siyabaleka isithunywa sabaleka isithunywa endlini kaEli umprofeti lize lithi iBhayibheli yakabusababiki imibono ngaleso sikhathi laba ivela kancane nezivela uNkulunkulu yini indaba nakixoshwa yini na ile mkhuba ezwayelo yenza nawe mulele mkhuba mawulale mkhuba ephuzwa iBhayibheli sizobaleka isithunywa haleluya Jesus sithi silile sibona ngenzeke lutho nje kanti sicisha umlilo wena amen umlilo amen uyayibona imisebenzi yamdumile kangakanani avimile ibanga ukuthi noma sikubona sithi msanana uthi mawudozi kodwa ngezwa class ngesimanga sokuthi wenzani uyaxokozelisa iyo-ke ukuthi ngikhuluma ngokuxokozela-ke angifuni ukugcina le nto debauchery amanyala ngifuna ukungena lapho-ke cabanga yonke into kuthiwa amanyala insomzalwane omunye umzalwane kwenye indawo ngiyabizwa kuthiwa nangu umakoti uyakhala ukhala ngokuthi umyeni wakhe nangu ngithi mangiyilalele lento eyenziwa yilo makoti noma eyenziwa yilo mkhonyana umakoti vele ngibona awu izoni zombili nalo uzomangala kuyisoni umangalela esinye uyizwe ngesizulu kuthiwa iqhawe sihlekana iphongo yebo unesiphongo naye kodwa akasiboni sibone salo isiphongo manje indoda iyasebenza uthisha yena kayena umhle nje kodwa kayena engena hayi phela ngizama ukucacisa ukuthi uthisha wathatha intombazane enhle ngiyalapho nje wakhanqa okuhle now ibisiyahamba ke iyofuna izinto zokuthengisa lila kuthi kuthiwa nansi eNdiya nansi eGoli kunamavasi athengisayo kuye nempahla enhle ibhizinisi libhume usethi ngoba uneyingane sethatha udade wabo omncane omlamayo sethi azomgadela ingane la ngesikhathi esahambile na wamshaya nendoda manje nje bemshaya nendoda hey
wawenza umsebenzi kahle wasigada kahle ingane umntana omuntu hayi kwabakuhle waklina kahle endlini kodwa unkosikazi ake kuyena ufuna benza lento indoda ke hawu yathi ukuthi niyasazi sisunya uzwawo buya lapha ya uyabuya hawu usisa kasamboni kahle indaba na ubani wenza lento nya usisa asafuna ukukhuluma ubani wenza lento ambakhaza abesathi usibani we nabo ke la sengena khona ke mina sekuzithwa hey yabona ilikholwa kahle ukuthengeka kangaka selenze nje uyayibona le ngane ithi awu waze wenza kabi umuntu uyayikhumbula indawo siswami eBhayibhelini ungasingenise kulinkweni wena ubuthi umuntu memuhle ngaphezulu kwakho ehleli nayo ebheke ingane zakho nendoda ehleli yodwa isikhathi eside 3 months onke indoda ehleli yodwa awu phela mayosiwe uyanuka nawe uconsa amathe mayosiwe phela yosiwe yabekwa lapha kwakho kodwa ungayidli kodwa nansi yosiwe ngiyambona ukuthi ufake kulingweni wahamba wena mninimuzi kusho ukuthi usumgcoba ukuthi abe umninimuzi ngifuna ukuyaphi lapha khona izono zenyama ezithelelanayo ziyakuthelela ngamanye amazwi uhluleka yilento elithi iBhayibheli lapha kuleya ndawo isithelo sikamoya yini na self control uhluleke ukuzithiba uhluleke ukuzibamba ukuzithiba kusho ukuthini na kusho ukuthi vele yinhle lento mangabe yinhle vele mnandi lento mangabe mnandi kodwa wena uthi ngeke ngiyidle mnandi njalo futhi ngeke ngisondele kuyona ngizohambela kodwa ikhona u-exercise ini na self control ukuzithiba ungasho ukuthi bekuthiwa ungenze njani nawe namfundisi hayi uhlulekile ukuzithiba usebenzise ini na umsebenzi wenyama ukubulala i-self control ezithelo sikamoya kodwa kezwakala class amen neza kahle ningibuke neza kahle ningibuke ngoba nisebenza namantombazane amahle afake iqephezana seyikhethe engaka uvele kubonakala ukuthi mangase kusukela yini elandelayo ingqondo yakhe yakutshela yini elandelayo ukusuka lapha uzoconsa amathe uzithiba yezwakala class yebo ukuzithiba now uma sifika laphana kunamba 22 ngithanda lesingisi elithi but the fruit of the spirit ibeke ukuthi izithelo ezingakanani zinye the fruit of the spirit it is love is the fruit of the spirit yizini lezi ezinye ibalwayo sezofika ku9 na uyabona isihlahla uma usibeka lapha phansi utshani inhlamvu iyona emile siqinisa iba nama-bread owonathela iy'thelo ngamanye amazwi out of love lesi sithelo esitshaliwe kuvelani na kuvela lezi ezinye iy'thelo ingakho kuthiwa yisona sithelo esizala lezi ezinye ngamanye amazwi uma singekho sona azikho zonke lezi ezinye uthando ilona olihamba phambili ukujabula uletha uthando kaNkulunkulu ukujabula because umuntu kaNkulunkulu ujabula ungajabulisi umuntu kaNkulunkulu ke ukuthi isimo masivelile lapha kwakhe akusekuwani isimo masivelile lapha kwakhe athi sibi phela lesimo sibi phela kodwa isizale esihle thina sakhula kanje lesikhula ngayo sibonga namhlanje kodwa ongekuhle neze ongemnandi uzibuza ukuthi Nkosi yami ngenzeni uNkulunkulu engazange yenziwe abanye abantu kodwa usukhulile usuhlangana nesimo yangisiza yangitraina ngaba ngikho la ngikhona
phansi kuvula ijoy. Joy yento okade uthi wena uNkulunkulu kodwa ngenzeni uNkulunkulu kwaze kwakubi kangaka. Uthi Nkosi ngiyabonga. Uthi wangehlisela lesesimo esesingibeke la singibeke khona. Usuyabonga. Emva kwalokho kwenziwa yini? Uyazi ukuthi kubonga ngisho ngabonga. Bese bakhona into ekuthiwa peace, ukuthula. Khona umuntu othi mayengena kodwa kuyokaphela ukuthula. Saqala phansi sakhuluma. Akanako ukuthula. Imvama umuntu ongenako ukuthula kuqala kuyena enhlizweni yakhe. Amen. Abese yakusakaza. Akusakazele kuthina. Sithola sesithola amachaphazelo ungabi nako ukuthula. Kanti ukuthula umsindo uxokozela kulaphi la senhlizweni yakhe. Ukuba isilwane ngabe siyamhlinza siyobhekini yona le. Manje umuntu akahlinzi. Kodwa lezo hala class. Hawu. Umuntu afike la ekhaya usekhahlela ingane, usekhahlela nenkosikazi. Yini na khona into angafuni ukuyikhiphe lapha kuyena. Afike umunye nje enganeni kuhleziwe kamnandi ingane zakhe ewunina. Hayi, azenzanga lutho ingane. Azenzanga lutho. Khona leyanto elapha phakathi edinga ukususwa kuqala kuyena. Kodwa ubani onesandla sokuyisusa kuqala? Umnikazi wayo ngokuyazi. Thina solosifunisela nje. Sibuza ukuthi hawu Ntombela nimcasule ingane emsebenzini kwenzekeni la kwenzekana ekhona ngoba asazi thina. Sithelwa amachaphazelo alento ukuthelo yakhe esenhlizweni. Aseyikhiphela kuthina. Manje ke thina ke asibe sibabo ngoba sithatha kancane asibe sibabo. Uyabona uma usubhilitile sivele sike sotshela uNkulunkulu. SiNkulunkulu wena wazi ukuthi kwenzekeni thina singazi. Yini indaba na? Sifuna kube khona ipeace phakathi kwethu noNkulunkulu. Inzini ipeace bekhona phakathi koNkulunkulu. Kukhona umsindo ne-lack of peace ekhona la eduze kwethu. Olekeza kana class. Sifundisa ukuzalwana. Uthi umuntu umzalwane asizukuqeda konke lokho in-interest of time. Funda nje wena yonke le ndaba ukuthi nazi izinto ezini na ezimsebenzi yenyanga. Nazi izinto eziyithelo zikamoya. Why kuthiwa yithelo? Ngoba sichazile lapho kuthiwa imisebenzi ngoba wena owenza lezi zinto ukuthiwa imisebenzi. Makuthiwa isithelo sikamoya sisho ukuthi kunele ngoba khona umoya lapha phakathi kwakho. Wasumilisa izinto. Wamilisa izinto lapha phakathi kwakho. Kwamilisa izinto. Azimiliswa uwe, zimiliswa umoya oyena okwazi ukutshala lezi zinto. Awukwazi ukuthi mama wathi uyazenzela fake. Wathi uyazenzela. Kodwa ziyazenzekela zona. Zenzekelani nazo? Ziyafakaza ukuthi ukhona umoya ozala lezi zinto. Lize lithi iBhayibheli mufunda lapha encwadini yabaseRoma kunento ethi uma umuntu engenayo umoya kaNkulunkulu akayena kaNkulunkulu uyisitha sikaNkulunkulu. Uma ungabuswa ungekho uyazi nje uyisitha sikaNkulunkulu straight. Yeka laba abanye abantu bathelwa amachaphazelo kodwa umuntu ngempela unumber 1 la oyisitha sakhe uNkulunkulu. Yini indaba na? Awunayo into edonsa uNkulunkulu. Mawumoya kaNkulunkulu lapha phakathi udonsa uNkulunkulu athi mefika uNkulunkulu akugixabeze ngezinto ezikhona uze sekuthi usunalokho usunejoy usuyabekezela usunani okuza nomoya. Ngeke vele usukuthi ya ngizobekezela uzohluleka mawusenzela ufika la khona uzokwenza isuku ebhelunda. Uyabona ibhelunda liyabekezela ibhelunda ngesathi uze kufika la khona lethi bese liyaqhuma. Unjalo ke nomuntu ozenzela yena izithelo zikamoya akube uyelo zikhandela izithelo zikamoya. Kufika la khona
inyama engasafuni khona futhi uthi mayesenza lowo eqhume izinto ezinkulu nezimangalisayo izinto hayibo wamamkela uJesu lo nalelodi la sisho yena wamamkela uJesu ukuthi khona izinto zikaNkulunkulu okufuna zize nomoya lakene wazifeka sasathi unomoya abantwana siyabo unomoya kanti unomoya wakhe wakhe lo moya uhamba kusho wakhe phela uzozitshana uyaphela moya la uphela khona uvuka ikakade lakhe futhi livuka saliwesi naqala ikakade lakhe vele lenta yona nje manje uyathanda nje manje kuse fake uqala umzeqala ekhuluma athi babona ngoba ngithule Akazolana class. Kodwa sekuphelile ukuzenzisa manje. Yebo sekuphelile ukuzenzisa. Akahamba ngibuze bathina ngamkhula nabo. Bazomcheck ngeke uyabona ihlese ezitozo isasele. Yini ndaba na uzame wena ukubeka ukhaphethi bezikwazi. Awuvumelanga umoya. Uyena osisusa ngisho impande. Yaloko kubambile. Hayi Nkosi umsinkosisi. Amen. Mangasipheleke nami osekushaya uthunga. Abasibambe khona la kodwa sibambe ngelithi hambani ngomoya. Amen. So that you will not gratify. Amen. Izinto zikamoya. Lokuzukwanelisa izinto zikamoya ezila. Ngoba izinto zikamoya sizungeze nazo sizungezwe izona zonke insuku nje. Zisungezile zonke insuku. Amen. Omunye umfana ngitshela unina ukuthi awungikhulumele naye. Indaba na. Ungihlalise phansi wathi ewe mama sengikhathele wena futhi uyakhumbula ngo-1990 ungishaya into engingayazi futhi wenze nje sengikhathele wena futhi uthi angithuthe ngisho nale emzini wakho akusekona kubo sekusemzini wakhe kanti naturally intombazane nje kanye noyise bamathe nolini umfana kanye nonina amathe nolini lo sexabene nonina ngale ndlela umfana kwenze njani ngoba unina umfana umprotector unina ngale ndlela ukuthi noma sekuthiwa khona intombi asethandana noma engasaboni kahle qale kubona intombazane iqala bathi wema uthi uyabona kahle la inyathelo zikababa athi mawakhe hawu wenzeni ngoba amehla avulekele bani na unina same thing nentombazane imthanda uyise ngale ndlela ukuthi ngeLengland vele isho ukuthi hayi nawe ma kodwa unomchuko lo pick up kabi uthi ubaba kenze njani menze njani kodwa iyabona intombazane wathi kwaba vice versa kwakhona umfana ongazwani nonina kwaba khona intombazane engazwani noyise hayi sengena uSathane sifuna ukulungiswa lelo natural yini indaba amkhonze kangaka untombazane uyise is because uprotective ukuthi angavelelwa izinto endleleni mangaboni kahle komfana uzenzele ukuthanda la ngentombazane yami futhi okwesibili inswebo yakhe ivele ukukhombisa unina eseyunina ngesikhathi ngimthatha wayenje hamba minyaka ke leyo bekhona attachment because when attachment part kwentombazane nobana noyise by the same token nentombazane ngokwayo umfana nkokweni uyabona wakuyinsizwa kodwa uyise wayenje yabona ngendlela hamba ngayo ngikhumbule kufika kuqala izoncola mina nami imenzi hayi cela sime lapho ngenxa yesikhathi masikhalaleli kumnandi ngevesi ngesindawo Jesu Kristu ulithemba lethu